everything. Hoy. Hoy. And we're going to... Hi. Crop top. Oh my god. Hi. Ang tapang nito! Pancit Canton Challenge. Woo! Pancit Canton Challenge. So you're preparing na the water. Mas Justin. Justin, manani ko dito. Ay, dako sa imo na. Dako kay mo na. All the memories. Bring back memories, bring back. Oh, sir, recording! Hi! Hello, naman sa Madra Kuya. Curling her hair. For ko, mag-style yung hair. Yes. Why not? So, napaabot pa ta sa atong challenge? Yes. We're waiting for 4-4. Okay, skip it. So, tanamaan. Don't show up, don't come out, don't stop caring about me now. Walk away from my heart. Hayag. Don't stop caring about me now. Aren't you or just make them drop dead, you would show you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up your own bread. Heart full of equity, you're nice. Show that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Ano sa'yo? Bakit ka lang utod sa anak-anak? Enggak dire ini. Hi Kuya. Dali ang yun. Kulo blurred lagi ang camera. Or just make them drop dead, you would get. Nang-record mo ka. Nang-record na ka. Picture perfect, you don't need no filter. Ala? Or just make them drop dead, you would kill her. Oh, lumad ka na? All my intention, Natulog mo nga na po na. intentions. Ako ni pa. Wala na. Kami ng pansit Mix na. canton. Like, oh my god. Oh my god. Okay. Naniganahan ako sa oh my god kito. Zainab Harake. Oh my god. Oh my god. Ino na yun. What the? Oh my Oh god. my god. Again, again? Again? Oh my god. Oh. Oh my god. Again, again. I think I'm gonna win. Oh my god. Ikaw ko no. Oh my god. Oh my gosh. Hi guys. Sige. Hi. Eating. Tilawi ko na yun. Yes, guys. Start now challenge. Ready? Ready? Uy, buo ako. Abara niya ako. Hi! Hi. Welcome. Hoy, Bina! Hi, welcome to our Hi, welcome to my channel!
Spicy Noodles Challenge! Yan na, ila-ila sa tabi. Ay, nalang sige, ila-ila. Sorry, i-gold lang naman yan. Hello, gusto mo naman ko. So, this is Shai. Hi! And this is Bella. Wait, oh. So, this is Hi, Dada. And then, Rasa. And then, Cecilia. So, start na. Uy, explain sa Ah, sige. Explain ko yan. Baka mag-English. Gusto niya alam ko. Gusto niya vlog ko. Gusto ko. Gusto niya vlog mo. Maupo kung siko na Ikaw. lang. Sige, so, ang challenge ko rin is spicy Noodle Challenge. And then, so, kung paano kasi mo surrender kin sa ang mga sa hang, kung dili kaya ang hang, Pilde! pilde. Kung makadaog, Beresin, a round of applause. Ano na close na? Gusto mo itong sound, no? Gusto ko yung sound. Bahala mo sila. Nandiyo may background music. Ouch, my Ah, chopstick. dara yung mga hinday, oh. Hey! Kabaw ko na. Oh, dara yung mga hinday. Ako na. Kaya ako na. Hey, have you ever tried So, nini na ito. reaching out for the other side? Og wala ni siya, pwede mo inom og tubig. So, wala kay partner, ha? You go, No. Oo, niya na pa. dreams there for those who Makatawa ko niyan. for us. Si auntie baka nagkauno na uno. Ako na to. Wait, Sige. Sakay dito. Ikaw na ko. Bahala mo. 1, 2, 3. Make it with you. I think we can make it, girl. Dapat rin mo to si Paul. No, Tayo sa you don't know me Baka well. manakuan. Every little thing only time will tell. You made the things that I do, Ah, sorry. and we'll see it through. Dali naman niya maurat kay gamay naman. Tapos ako, Sarah. Love can be right or wrong. If I chose the one I like to help me through, Dito yung una mahurot may madaog. Kasi anak lang po. it with you. Nakari? Oo, sa kanitanan. I really think that we can make it, girl. Ihangan ka, kuya? Wala. Ikaw, ante, isa. Ito ba kayo? Nalingos-lingos na lang ikaw. Madapa. Nakapag mo naman makarami. Ay, nai, gamay pa. Baby, you know that dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. Okay lah, ay gawa ba gutom? Mag-gutom man. If I chose the one I like Pinakaon mo. to help me So, sa mga topic. Wala. Wala rin topic. make it with you. Akong dila. I really think Ay, agoy kaya. Nahurot naman. Kanya. I really think that we can make it. Kung makahurot alitanan, auntie, di mo magdali-dali. Ano ginalain? Ito na pa ko. K-drama. Wala pa tayo. Ano ito?
Kagama. Ha? Ano ka? Katong the bride of the water god. Katong the bride of Habik eh. Sagar. Ha? Sagar. K-drama. Isa lagda? Ako i-search. Ay, nani, trabaho si Pon. Dili ako. Tag si Pon. Yeah. Jokes! Oh my God. Dara. Hindi na kaday. Hindi na kaday. Oh my God, I see the way you shine! Balik ba tayo kung basta makamanta? Tara ako sa Kiss Asian. My God. Huwag ko kailan sa mga tauhan man. Namjuyo. Shin Si Kyung. Nagkulog na ko. Shin Si Kyung. Noon yun siya ay ang kani. Ang water god. Gila ko mahangan ka ina si Kanti kay kuan ka tubig ha. Si Pon. So, nanay, sunod-sunod na ako sa siya. So, si Kuya pa, wala pa. May paningat na Oo, ko. si Kuya. Nakadawag ko na kaya siya pumak. Ano ba ka? Naghaman ako eh. Never will I surrender. Nancy! Yeah. Second round. Second round sa kuha raw. Kasunod April as ati prank si grandma. Hindi, promo. Ikaw. Ante. Buntis si Auntie. Yawan ta. Wala man may kanang para sa pregnant ba? Pregnancy test. Himahimo nila ito. Mapag-brain. Third round. Pagkain ko. Sige pa. Sige pa. Lang. Labig. Wait, tumigay! Oh, sige. Wala siya. Exempted. Sige, ako. Hindi. Kasagay na? Or di mo mahangan at i-enjoy. Enjoy! Uy. Paningot na ko. Asa Sila kaya? nagrapo si auntie. So, si Kuya na daog. Yeah! We have a winner na. So, we declare na a winner. Hang kayo Si eh. Kuya Chat! Ang winner! Ang bayot. Ang bayot. Uy, around of applause, uy!
Oh my God! Okay. Tapos ako na. And that ends our video for today. See you on our next video. See you. And subscribe to our channel, Maria Teresa Berdin channel. Teresa Berdin, Maria Teresa Berdin channel. Thank you.